amasan tuni huna TmHan Network and tu te zo se labonun chibai tuni huna hin talk show danin coronavirus ki pata tu lai taka na leng Covid19 itiu apat hong damdawk tawal estabit to holim na nei dingin kising sawa ye holim na hi phatchuam pi ngei dingin kichiala atop chan elet pi dingin le kichial boke holim na chola panin mo ku ama sapena kong don no puile chu he tak sa gulin covid apata hong damdawk le hi ti nang mangin le lagena le gena ki heta mo bangola bangtidana covid damlo le hi ti nang ki hele hi mo assign symptom te hola ne hi amji chu ma san igen piklesin ole ka ki pa ka ama sapenen TmHan network te la thil bolo hi ki pa ka uma zi mipi awareness le himama zinga zi chun ken le ke ma experience tingin maham ting chung gen katin covid thi mithi kaboi pi na hin zam khova ke hin kaboi pi ta ka chun kele direct contact ka hi ji ke hin ta ka chun ka hong ki he do hi ji kha ta khan chu ka ki test nai pu ai wangin ka ki ging mo ji kin ke le in lam te ho khan ka ki le khan isolate a bol ngalu ka chom cha zo hin government ki pat testing ho arranging bol pi kun ji khan nili zo khan test ka ki bol le ke le ka positive ka positive sung hin ke government ten ongkol lu ji khan mawin positive le tai ti ha ang ge no ji ki pat khan ken le confirmation ka mu hi 17 days quarantine ka ki bol hi ken amount government te ki pat kha chu guidelines bang ma chu ayung phone pu he wanga loi le pai doctor fel tak aumu dam doi te ho ne ding ho ayung people le umu azole phone a ayung contact ku azole le pai te hon le moral support ayung pi hoi mamawa je ama ho chung le ki pak thu ka ge na azo ji covid hi 17 days ka ki quarantine sunga hin keima ke pada chun bangma symptoms bangma umlo he pathin zalin ke chu ka har ma jinga midang te hon eng dong so bang symptoms na nem tiwa luchang na tho sore throat ho ai lo le khosik ho ma metiwa ke chu je khat le pu je ke chun covid ha keima geldana sun itaksa aha na kai le chu bam ting chu recovery chu aha thonai ti chu aki resist thei ti chu keima gin cha na auma je ke chun tu ji sunga hin chu ke chu tu chana hi chu bangma te lo ka hi ti chu ka gen ba ke ki pau mai athilum dan te le lahong ki test do dan le la ki he do dan te ba ngai tha mo nang chu zan khowa ka mi thi la boi pi na direct contact mo expose la hina ji khala ki ging mo le long ki ging mo ki te sin le gen pi ka mo ki pau ma atile nang la be call covid patient chu mo ama para symptoms te ho chu to ala dan khamo bangolam ji khala gen pi thi de kavachi hin mitaglam dagli vele hin kavachi he ele akhut ho hele ala dupa akhut chal ho khut bi ho le la dupa akhut mu ti di dan ta so aha thelo je ga hi mo adupa azo aha thi oximeter khan only 40 ml kha oxygen level kha ma ele aha hi deu pe na covid in symptoms aha gen pe no hi aha pen hi deu pen aha aha sama ma jinga kha oxygen ho ki bol khan neu cha ahung relief ji kha ahung ki khu symptoms ke ka mu chana chu ajing chu en le symptoms bu hi ta do je khan bang hem le ke chin pu hin le mi ta ibak mu the sin chu akhut mu te adupa azo ahat te asapu ki khu an awma ji chu chu chang choi me ki pau ma nang lamit nge la wa mu
thil te ho he mo hak sat dan chu he chin ma ding le hi chule nang patin le thil chum te ho long face dan te ho le le bang khat pi ka ki pau ma atile nang chau hi lo adang loi le pai te ho mo ti go la ong ki thu pi o mem loi le pai ho chu ong tho hi le loi le pai te ho sang khan ke ka contact kha a patient hi to direct ka adai len ho azo le gari ki pachunga pai do na ho akul tak zikin bol lo the lo din munin kom zikin to ngai su in ken le zikha ka bol hi loi le pai te ho le tho hin le ke gula direct contact chu pu amau chu zika chun a ke chu direct ama to ki contact zo ka hi ti nan ko gen ki pau ma ti go la chu nang le ki ve na precaution lak na hi mai mo to ngai na je ka ti gol chu ba kha he le taksa te ho hatin pathin pui hoina ti mai len mo zalen ti go len nang le lom thia tam tak te ho hi chu asymptomatic chu vek ding ka king cha ala ve le ki hello mo le taksa chaw te ho chu i he taksa golin hong kilang dok se ka mo symptom za te hong pota tule tu din mon hi chu government apata dan khan guideline ding dan alo le ding dan ho bang ma chu positive ti ba chu bang ma hong gen khalo hu chu mo pa ma hong gen lo chu tu result hong pot cha ta khan hong ko lu kamin in hong ko lu la positive tai hong tiwa infal west cmo ten hong ko ding hi wen atiwa ai le ka nga ka e wanga chun call chu bang ma kamupu e wanga ke ma on ka ki quarantine jinga ke le vakpo jing ni khale num ko sapu je ka chun noi le pai te hon covid screen test khat akit khat in akit test heading thisana ki test heading pen kha ayung piwa tak khan kong ki test ji zo khan ka negative phat acho ke le mung po dok bep ke ti chu ko ta la ngai atil ki pau ma banin hong dong jom nga le mo positive le hi ti hi government record le o ma chule na le ki heta mo atil insung hin tu khan la changa home isolate le ki bol to pa mo atil ti bang ti gen de nek le cha tan lang bangul thil bang thil la bona yi taka di dam na ding mo hong ha do ki na ding hin bangulin pan la la em nang insung mi te ho bangulin hong ki thu pi wem ti chu e ba gen pi ki zihi separate room ma he kan he ji ka room hi katun tu nahi chanau te le ke sang in a fel zowa in katun tu nahi azan jana ka kisin la ding tui elesim pi ku ke to le contact ta lawin direct in kavan te ho le in mai lamin ka su ta azo direct in ka room ko lu ta separate bathroom to toilet elesim pi ku iga chu an chu hi le kot king hin yung thak pik jingon kati ta khan an hong thak pik se ko azo nek le chak apoi modam doi zo si kha te khan hi koi pi ku tu ye be ei le kot bula ti kha table khan ai koi pi ku le ka sanitize ho abol jungo ka in sung mi te ho to le aki contact lo ta bang ke wa direct contact hi lo we 17 sung he ke le ka ki ka film khur thowa mi chapang nei ma ka hi jikun amao le ka ke jikin ke to ke le ka ki eng bol de we te ho le hong pi ti le gen pi ga chule nang le hoi tak cha home quarantine te ho la ki bol mo chule ji positive hi nang za cha na ge lo mo apoi mo hi ti kha le he la ba ki test to ba tam tak te ho hi mi khen khat te ho hi iwa nge de iwa le ji hi bahem society ta lang in sung hin lang ko chum hi le mo mi ne ong gen khaw ding le mi ne lo khaw de lawa asymptom lo ji ka kichial gu behem za hi nge ding kin cha go mo jo chung chang hi nang bang ai dan la ne kichial gu ding a pha chi hem lo le ji hoi tak cha za cha na lak lo mo i society tan lang ko chu men la in sung dam na ding chun gen do hoi tak cha ket ko la pha joi ti lam zo kin la la dem lo le za cha thoin la ngayam ji chung chang hi tu le tu din mon hi government lam pang hi quarantine center ho le hang ki tu lo ji ke hi mitam takin hu phur nai ne yu ai wanga ji hi ina dot thei hi government te ke patale ina hoi taka ki bol kha pha ikites hi pha ka sa ken chu koi khata chu azik chu ba ham ti le ke ma personal view chu ke hi
society YV te hen lang organization zilai hoi te hen lang akita he zikin mipi lak ngena ki khosa he zikin ke symptoms ka ne ya ke kha responsible ka hi ta ka ba pot na khan ke gula taksa hat lo zo ke sang zong zo te adinga chu ke thil lau me ta zika chun e ma ding chou igel lewang chu zikha dik lo ding he khota nga pot hi zikin nu le pa te ho ul naw te ho atek lam de te adinga chu zikha thil lau tak hung ding ka ging cha zika chun e ma kigin mona ene he chun zihi aware here ikites ahem you to le covid screen test bol the le uma thisana le bol the uma nak sut kha ke le haksa ka sa zika chun kaloi te kingen government direction dung zo chu 10 days zo hi test kit lo po the he ti wa hi le zika ken ka doi kho pu kaloi te kinga covid screen bhat pen kha thotun ka ti aing thot pi ko zika thisana ki bol pen kha ka ki bol ka ba ki test hi le zika negative ka hi phata ke le pot ngam bep ke hi zika loi le pai la ka pot hi zikan zi apoi mo ka sai ken pot thanga ei ki pata si na tam tak tung thei hi ti ever hi chit dingin hi ken ka bak doi sa ke mp ke ngai ki pau mo atile chu tu nang lage na ki pata hin tam tak te ho hin chu eima ading gyal na jikina la ki zak cha to bangin mo ahi wanga ji sang kha mi e gen ding sang kha e ji ka mi ala ba dam lo ding kha za cha na la zo di hi chu e society dam na ding chung hi zo di dan hi mo ki pau ma atile ji gon sunga mo ti ba hi ni dang ala ki pol khom table khata an ne khom mo holim khom common room khata holim khom hi jing lai ti gol achuma isolate ke boleng hung ki jina na ve yang ti lahung he do mo le ji gol thil lahung bol hin la lung ge la bang hi me lunggel hi atam khop me ji hi covid hi igen tak sa golin neglect thading chi ai pu ami hingin le akibang pu khen khatin loi le pai khen khat ana aumu amau chun athuk la ma jingo azo mithi hole so ti kha he chau hi wa ji ken le kaung ba da hin ka tak sa kha ala ha ji kin kalung thim tu lo no men ke cho down pu ile le ka tak sa bang he ala le ta he lang le chu ke le nasa taka psychology effect hiding in kaging cha ai wanga chu ji hi awareness le apoi mo azo moral support le apoi mo ka sa ke chun chu in sum mi te he te hen lang loi le pai te he te hen lang ji tu nung le tu hi le umpu na ti thei pu ku chunga le tung thei pe ge jikin iloi le pai te ho le through phone backup ivak ki to so tu ivak ki support moral hi apoi mo ma jing azo ji covid ka hi ti a result pot zan hen loi le pai nei concern ma jingo video call in so pi hum callu de khan ji khan le ke le anum chu ma jinga azo loi le pai doctor khan khate hon de lao lo ding kha na sa tak encourage e bolu jihin bang ti gen de he I support tu mama enti ke he ki pau ma tu chunga covid-19 hi iwa ede le chu positive na dilak la ka chu lo pol thil khat chung hi ding hi mo ama hi to iwa ete le he na cho sang ji gi lo in HIV ti te ho hi positive ngi kha di lau tho no ma ki pau ma atile ti gola chu moral support hoi tak te ho le la dong mo lung mun ding ging cha government lama patin phone call hung ding ati lion khat cha hung lo in kan khan le gen pi ko mo la nga ki jinga hi le hung pu hin la bangola dam doi te ho loi le pai doctor thiam tak te ho le ngai na tu te patin advice ho mang cha in long ken ko la mo bang dam doi te ho hi atang pi in nang la nem alo le bangola dam doi be bilowin taksa le lunggelin mo dam do na ding hin bangulin pan la loi le pai doctor te hon message song tho tu zo adam doi jing ang topic le mo mi te ana tu bang amau self treatment theina dinga doctor chi khel ngai lo ke ma ke own experience ki pata chu ken connect te ho ka phatchuam pi in ke he chu le tu ivermectin ahi azo tet zinconia zo khato azo vitamin C
hi azo azithromycin ti ho le kane azo bupi ha na ho enzyme ho le kane zo kha isung le su khat hi apoi mo atiwa je ka chun bahem damdoi kha apoi mo zo si kha te khan nek ding hare pijingo ken ne thoi ta khan kane azo steam inhalation ho khule ka kicho ji khale ka bola je apoi mo ma ka sa ji bol le na khole bing khapu azo throat lam hi le problem ka sapo azilo bana chun loi le pai te wan le advice su room ki khum jing le jikin dan le appetite le mang the hi jikin neo cha sunga la the kham khamin exercise bol na tiwa ken le chu push up hi chu som bei vel chu ka ruma ni cheng ka bola ji ka ki quarantine sum hi chu ke le mentally ka ki prepare thowa je hi apoi mo ma ka sa e ke chun exercise or le ka the kham khamin ka bola azo ni khat le steam thum ve ka bola ye chu ji sunga quarantine sunga chu ka ki sing sak dan che ki po ma damdoi la nek te ho hi tulai ta ka hi ka her khilo hi chun ken le doctor te ho covid water he covid patient and call te ho hin le ki ve nai na ne tho mo ye cho damdoi hoi ma kha chu hi ding in cha o ma ki po ma jo se chu la bola ti hi sot le hi lo ong dam do ki ta lung bang ti gen de lau thon le lo mo le hi je kin ki pau ma aba na ka dot no chu hi le tu hi positive khat be hi sa le hi ta mo khen khat ten chu khat be hung positive hi le aban kha chu positive ki kha chu bang ti gen de covid kha to le khom thei tai tak sain to ki pol khom thei ta je kin ala ta poi ti tam takin again mo khen khatin again ki de chu second wave fung pen hi ala ma lungs te ho chum te sunglam hi su kha bak hen mo abe do num ti hi om ki jela je hi chu ai doctor any sui le lo je ki he chen po hi le nang wa ngai dan liu ka dot nop chu hi le je second wave ki ti pen damlo kharbe damlo nunga dam abe la damlo ki hi mo je gol hi thei ding laging che am nang ma ngai dan ni gin pi keima ngai dan chu ji hi mo hi pu damlo ki ti chu ji ga chun ipen hi le igen gola chu WHO te hon le I exact hi again the pu ji ga chun adikin kumsom gukwa lam hin chu athuk la de un ke he ji pen hi e ga chun ji hungnat ki ding pen hi chu aum thei tho win kanging cha ke ma gen chak dana chu ki pau ma ti le chu je hi chu hoi do chu ki ven jing chu ngai ma ding hi mo mi ma ngai tu nain aba na ka bak dot ki nop kha chu le tu lai thu thang le tho mo nang chu positive le ta na dan te hole le to ta society sung ti mai len mo adang wa gen sau lo in hin tam tak te ho hin atak sang pu covid hi chu phal bi na ti mai len mo alum le bonung ki then hu na hung pot flu mai gulin angayu khen khat te mi la ka iwa ba lo pha ta hi le marks bang iwa bulai le za cha phi le allow di ka kilang mo su adoi klok di hem ti te ogolong kilang di ki na uma chu le bang ti gen de ami phala mi ang lo golina kilang mai se ka mo ti mai le tang pi chun in fal sung chu hi pui le nam sung ti mai le mo mun chum ba vel nai in fal hi ba khele le ti nai chu je pen hi nang bangai dan la nei mau in alung ge lu hi bangola jigol hi thei dim ti kichial til na hi bangola le hi dim ti nang lung ge li nei ba gen pi le covid hi tu la gen chu adik ma jinga mitam ta hin tot bol nan le amangu azo gingle ging chapu hilele igen gola kei gol symptoms ne hile chu bangma chu ken le chu ka tipu ai wanga chu covid wang chu neglect thei hi pu marks bol hile phatchuam ma jinga azo damlo patient ka ba bui pi khale covid hi jikin a khat bui hi hak ma jinga jika chun ji hi nat khak ding laumya ji hi kiven hi apoi mo ka sai ke chun chu jika chun ji hi neglect chi in ka sapu itaksa hat le ha lo na kinga itaksa ha lo hi le hat bui ho hi ang covid tin hong mat nga lak de chu imu da na chu tu tin chu
sot apang zo pui ti chu ke mu da na he zika chun ji mipi ten le nekdet jing wang hi chu pha ka sapu a ha lai te chun chu mang ma te lo mai the he hilele insunga nulepa azong khalte adinga ale effect thei ti kha i he tu apoi mo ka sai ki pau ma a top na ding lam le ta mo cái gen op chu le nang le advice no mo mi pi te ho king chu le loi le pai te tan lang mo u le nau te ho king tan lang covid chung chang hi advice la bol no ki vending dan te tan lang mo bangol hi le ji na to leng khom hi jing lai hin bangol hun ma ding hem ti ho khanang man la doi dan le advice no o mai le gen pi lesson ala loi le pai u le nau te ho ji covid chung chang hin ka gen u chui le chu medical lam bangma le ba chu hidik pui hi wanga chu max ibol hi a phatchuam mama covid khel lo le ikotangu adingin le phakasa max bul hi hitang ho hiten lang bangkim hi avenga azo khut sop kiti ho hi le chin covid post covid ading le phakasa ji hi ibol zom thei je le hi chun ji hi chun chu phama ma ding taking chai azo ichin na photin max azo awareness hi bol level ti hi mi pi taking ka advice hi ki pau ma je chan chu tu ni huna i holim theina hin tin experience chum tu lai taka poimo ma yang gamin ni thok la ma covid19 chung changa covid positive la hita hilele hong dam do ki tangwal es david apatin tikola hin experience chum te ho ngai tha nai neo mi pi te hon le maba ka jigol thil te ho hi om lo na dingin ahak sa dan te ho i hewa ki veng thim dingin ave le beli ne ba kichial ki le pan